Kam cibenta wopten ye let ma perca ye drugs ne liang umantri rangba okonrat ke sangma ne de yakmat uya ka high level and district level drugs disposal committee ka Meghalaya police o lai thang ye ki jai drugs wo bon jai ki wo chongdor san phawle point prapon ru klur hatandur ka kharkhana ka star cement wa em halom chnong East Giant Hill district Dagi emlang hagani gasngi wa ki sembut menteri rangba oprastun tensong wa usngya bahalang dhar ka menteri ichai iki ak amprin lengdo ka MLA ka thain ka Santa Mary Shella ka DGP ka ai nongrang de lang ki SP ki district wa ki wide ukonrat hawe ye kelam doong wa ka sorkar jella ukre ko wedarai kut ko pendu jan ye drugs iwadakta ya ka manrit yong ki khenro ki wobon Doong ule wa ka sorkar lang ba ka drug reduction, elimination and action mission dreams u ikarchan ko yagitu ki khenro ki wa yele wa light na kinjri wa chak do chak home he drugs. Kini ki drugs wa da thang to ki wa da deb wo bichar hab hapo ka an NDPS Hakisantli ki district kita ke East Khasi Hills, West Khasi Hills, Ribhoy, West Giant Hills wa East Giant Hill district.